Asikubingelele sikwamukele kulona ke uhlelo lweGTH ke Dr. Dlamini. Ngiyabonga kakhulu umsakazo umukelo ehlelweni. Abantu ke ngifuna namhlanje nasithi ukubheka la indaba ehlupha abantu abaningi. Abantu abaningi uthola bebeshadile, abanye bebengashadanga behlalisene kodwa beneyinhlelo ezinhle, benamaphupha amahle. Kuqiqi bahlukana. Omunye usamthanda omunye uyahamba. Lona samthanda uzama indlela zokuthi abuyise umuntu wakhe lutho. Ufaka imndeni phakathi uthi ingenelele lutho kuyafana. Ufaka abanye abantu abangamesiza bemeluleke baye bomkhulumela akulumi. Uyakwazi ukuthi eze kunina nje amakhambi ngabantu ngabalapha bendabuko nemsize umuntu onjengana leyo onenkinga yokhanjelwa umuntu wakhe. Cha, umsakazi ngibonga kakhulu lelo thuba. Uyakhona la khaya hlehla khaya siyakhona ukubuyisa umuntu oswahamba ambuye. Esilonge nje mina mangabe la khaya angifuni nezinto ezinethi mhlawumbe ngifuna nje umuntu ethe nje igama lakhe nesibongo sakhe. Ngiyakhona ukuthi mina bese ngiyacela ke kubogogo bese ngithi abahambe bamlande noma ngithiwa ukuphi umhlaba abuye kodwa esilonge mangabe wena uyimisele ngaye ungeke ukuthi mhlawumbe ukuthi simbuyise egcineni wakhona bese asodlala ngaye. Bakubhlungu ukuthi umuntu umkhiphe ebhlaneni lela satholile lo ngathi semnconywana kanti uzophinde uzodlala ngayo inkinga ibalapho nje kakhulu sazi. Manje mase nimbuyisile amathuba ukuthi angaphinda ahambe akhona noma mesabuyile amathuba ukuthi angahamba amancane noma wekho nje ngempela. Umsakazi ngasho ukuthi mina mase simbuyisile akhona amathuba ukuthi angaphinda ahambe. Ngani ukuthi wena if wena ekhanda mhlawumbe ungacabangi into leya phambili shothi lento le yamama isaqala usengayiphinda uyenze mhlawumbe ngicela uhaje ukuthi namhlawumbe wena wawumbhancana namanye amantombazana amaningi uzawuphinda ukuthi nayo basubuyile vele ngizacubeka ngikwenze lo uyabona lapho ukuthi udlala ngaye lapho nami sengiyovele ngimdedele ngithi ayibokho komdedele lo mfowethu akekho serious ngokwempilo. Yeah ngiyezwakala manje la umuntu unebheka ukuthi mhlawumbe usanda kuhlukana noma umuntu esebenza isikhathi behlukene nikwazi ukumbuyisa. Uyabona la khaya nje umuntu mhlawumbe asesicela sithi mhlawumbe 7 years uyaphansi uyakhona ukubuya lo muntu loyo mangabe kodwa ukhona lokuphathekayo ngoba phela kuyenzeka mhlawumbe ibhungu mhlawumbe leselisha lithi lo lifuna ukubuyisa intombi asibuyisa intombi kodwa sibuyisa umfazi lo ubona ali cha uyakhona cha umama abantwana lona angifuni ukuthi ngibhizi ngithola lena le lapho ke siyakhona ukubuyisa kodwa mangabe nje uzoshethwena mhlawumbe uthatha intombi nje wena ufuna ukubuyisa intombi ngeke ngikwenze lokho mina ngoba ngiyabona ukuthi sunga kakhulu kahle emqondweni. No abantu abangafuni izeluleko abakuthole inombolo bakuthinta kuziphi? Inamba bangangithola kuyo 8082 84 88 besithi 5 egcineni kodwa ungangithola ngisempumalanga ngokuhlala iPeterdief. Khona into oshethwa khona kusePola Park kanti aka Facebook ngikhona ke nakhona umuthi nje wongela uthi Mlondi bese uthi uGandi uyongithola na WhatsApp uyatholakala futhi.